Ya boko kasatin sabe usa. Salam alaikum Muhammad. Mali how are you? Woi ya Rabbi ya. Abanawi nino we. Woi ya Rabbi. Kita kanan na dukuba. Appointment disamparan sa nagab demo. Ya furanan kya. Ani, lagi apa tu? Ya Rabbi ya. Cerah kalau main sandisi, khambra kiasan, khambra di bar. Nama berana alali, syukur sunna. Muhammad. Apa masan? Ya boleh amin fa. Syekh Absalam fa tu fajani. Nagesi damo nagesi. Dia tanam begitu adi isan wabira fayul lembe itu. Anak segesi nanti sah. Ya boleh nagesi. Rai kisah ni sila jual Mali. Rai di sila jual baba. Ya boleh timbe kha. Ya Rabbi ya nimbe ni aku firom ni wal farak anna tu me kapan cila na fute. Nafas di orang ya, kebadaris. Muhammad. Baba. Haji om nagesi ta. Baba. Ih. Kita bicara. Dalagang kau tu kemarin. Beramat aku dangge haji singge somaya tahu nagesi ta. Amat tu sedih nakan. Waya Rabbi zadi. Khotte umrin tiyau. Nasa khiyau di safata ang biya. Nalagi khiya, dapat kayo kapto. Mal khayat. Mal jabur pa. Baba. Baba, ano di sineti? Nakapanay. Ya boy. Bismillah na khiya. Amal demu demta. Ano tumal. Wal nadura khutte. Ya boy inyo masya mimpiran nagar. Ya boy inyo masya salam nagar sisa. Berbere na amal. Ya boy Oromia Milan inggal lanu ana mi biliza. Oromia dalating kala nage. Abola, baba ani si bismillah khiya ay malaka khiya namni takka ka kumpa. Bagayse? Ya. Be baba ay. Baba khiya be. Kaysa ko. Wai malaka je abba khiya dabe. Milanin biya daga je. Aba ba khiya na berbada. Hawanif mengkutu hundi khaisamu Rabbi sodada hada baqisan lafatin disina gargara wan hundam birajrada Rabbi umrisina ade res. تكبير تكبير ما شاء الله